Eka ito minati tayo nagbilawara ya kumembiri nsiya ka naming sirom ganalo na FM na ka Africa wa bula wasungula kuri nangona ko hetsela ka lembe shimali leri 25-26 and samba ko ay ifambe kahle da twangwina ka vetima ka tele ming siromin dakalis. So ming sirom ganalo na FM kume minati tayo nagbilawara ya kume mbiri na mutla bafana batlangane ya batlanga bafana na mutla na Spanish sha Panama tangolo uya mahlweni tweak suka le ADHL Cape Town Stadium madiamla mthemba kuta utwa na ngolo kwala ka ntlangulo kwala ka mkana lona na FM bakaba ko hashela wona ba shinta kubzara kwa shamani ngasifamba kana ngona kolo namutla ka Africa wabula mix mkana lona FM la kutatwale tu nga khoma tona timaka kusukusera sweswi kufika la ka fupila wona ya khomembiri kasi ya fupila wona khomembiri ndaba ibulanyana kantsongo hitimaka ta kutika loku nga ko kumbe ku langutela ko loku nga ko ka kutika etlhelo ra timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha hikuva ongeti ku na ku chava kukulu ka leswaku nxavo wa mafurha loko wu tlakuka wu nga hetelela wu tisa ku chava kumbe ku getela ka meno ka vatirhisi hi ndlela yaleyo se hi la ta vulavula na wehe hi twa kuma wa swi tivake ku switandzhaku leswi nga hetelela swi va koho ehenhleni ka ku cinca ka nxavo wa mafurha xikarhi ka vusiku lebyi swi nga va swi ri swa muxaka wiki va khosatu va vilela va ri kumbexani mfumo wu fanele wu endla swin'wana nchumu se hi ta va hi kha hi twa n'wangulo wa wena hi leyo mhaka hi ta tlhela ni tsakela ku la ta twa kahle le a veri ku gompo a ku ndleka yini le Eastern Cape loko swi ta ka timhaka ta ku va vekela hosi ivi ku pfuka yikulu yo taniya hileswaku vanhu vo huma matikweni ya le handle mazonde leri ra ku swi nga hantswa ku va na nyimpi hi ku loko sweswiwani i vangani vanhu lava mi hlanganaka na vona va kha va ti vitana chief loko chief a ku vi ku ri hosi vo vitana na xiswovo ku chief se munhu a nga vula ku igwe ku nga ri ku igwe wa n'wina igwe wa vo vanhu valavo va rixaka rorolero se va mi onhela kwihi hi ta twa n'wina kumbe angula mukweni ka mhaka yeleyo hi ndlela yeleyo va African National Congress Limpopo va la ta hi byela ku va fambe njhani ku fika lava nga hetelela va vuya na vurhangeri lebyi va nga vuya na byona eka nhlawulo lowu a wu ri koho ku hela loko ka vhiki seke a hi ku tumbingiseriwa mina nomboro yeleyo ntolovelo 0860002543 kumbe mukandisa rito ka 0657443911 tsundzukani enongonoko wa hina wo hetsela lowuwani se hambi ku ri risimu leri ri tlanga ro hetsela leswi vulaka ku mindzuku a wu nge he ritwi hambi ku na mina risimu leri mindzuku a wu nge he ritwi ri ta va se ri nga ha ri kona a ku risimu ra Jonas Gwangwa risimu ra ku ri thyiwe emaxhoseni hi ndlela yeleyo n'we mi nga lavaka ku ringisela ku ya amahlweni ku ya hi ndlela yeleyo kambe ka emtoneni 0860002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 ku hela ka vhiki ka Good Friday ku fikile ni tshemba ku na n'we mi nga ta va mi kha mi ya kaya mi ta tiyisisa na ku vona leswaku ma hlayiseka ni ya twa ku ntirho lowu wa ku simeka pfhumba ra vuhlayiseki wu endliwile mi wu twile n'wini wu endliwe ka minongonoko yihi kwala ka Munghana Lonene hi ku loko mo endla ntirho wa muxaka lowu mi nga rhambi Munghana Lonene swi fana loko mi lave ku ri xaka ri nga swi tivi ku n'wina mi ya tirhisa ku yini tanihi ndyangu mavomaka kona se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va kha hi ti languta ku ya mahlweni hi twa ku n'we mi angulami ku yini hi ndlela leyo ni tiri nomboro 0860002543 na mbona ku mi yime ku lunga ku la ta hoxa xandla andaka leswi la palamende la kahle lexi nga kona vanhu lava loko va kha va vutisa swivutiso va vutisa hi enga u la ku ta komba tiko ku milungu loyiwani a yi n'wi chavi ende bolali beno mo langutisa matimu u tiva matimu ya South Africa vona vana lava va nga kwala palamende va nge se tswariwa instead va yingisela and u va hlamula izingo a nga va tirhiseli nkani wa va kombisa ku yena u nkulukumba la mihleketweni vona loko va ka va rhasa and a va swi koti ku pfula leswi swi nga tsariwa hi leswaku ku na section man page man va vutisa polove swilo leswi nga ri ku bukwini se swilo leswi swi nga laha kahle boteta wo jambaxa hi nga ri amatini siri a boteta jambaxa hi nga ri amatini palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula hi sunguleni la vamsanda ka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president
ku ve na van'wani va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani hi byeleni n'we hi n'wexe ku kahle kahle a mi fambisa ku yini ni fambe movha ya mina kusuka Polokwane ni ya aChakuma ni komberiwa ku ni heleketa president a xihahampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a ti wangi swa ntiyiso kambe lexi xi nga xivutiso sweswi i ku loko mi komberiwile xihahampfhuka lexi mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na leswi va swi vitanaka separation of power muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mina pilot a ni mina hi mina ni ngo kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe i xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe i xa mani kumbe president vo lava xa vona mara hambi hi kwala a joni la ni vula ku va ku ri tihosi leti ti va ku ti kha ti yimele hosi ya vona kusuka a KZN mara Khalanga leswi a va swi endla Nigeria because it's not a South African citizen se leswi a hi nge swi pfumeleli and mi with the South Africans na siku na rin'we hi nge pfuki hi pfumeli ku endla timhaka to fana leti ya matikweni ya vona hikuva access leyi va nga na yona vanhu lava humaka handle swa hi karata na mi byela ku average ni fambaka ho hlangana na vanhu va ku huma handle vanhu va le kaya ho hlangana 1 or 2 kumbexani xikombiso xa kahle xa ku mfumo wa n'we hi wa wu fanele u endla swa n'wa nchumu ku kwalaho loko va kha va vonaka va tsakile va kha va veka hosi ya vona a ku fanele ku humelele lava va langutaka vanhu vo huma matikweni le handle va ya va ya vutisa ku a hi kombeni mi la tikweni laha hi maphepha wahi n'wina a va na vurhangeri because mutwini a veka ku ri loko a karhi a vulavula ku ri hi xavisana hi le ka home affairs those government officials loko u vulavula hi leswi hi va against mhaka yo fana va ta ku byela ku na xenophobia what kind of xenophobia because le matikweni va xala loko o nghena nga nghena wa khomiwa i humesa mali before u huma i vuyela kaya ma yi vona ku ri njhani se vo va lava va rilaka namuntlha hi vona loko fika nkarhi wa tivhoti va tlhela va vhota vanhu va lava nga va kahle va hi xavile kambe mi ri yini vanhu va suka va macha kusuka KZN va ya va ya macha Eastern Cape swi vula yini a ku ri support ku swa komisa leswi a swi nga tshamisekanga a swi tshamisekanga hikuva loko mo languta loko a swi humelela kwala ka hina Limpopo a ku ta va ku nga humelela nchumu va ri hi ta ku yini se loko ku hi ta ku yini ku we wo muakatiko we i fanele vona ku tiko ra wena ri tshamiseka ye i ta ku byela ku hi ta endla yini se a na ha swi twisisi kahle kahle ma swi vona ni mi tweli papa na Kes ku ri loko hi la ku lunghisa swilo leswi wile South African a hi ri United va xixo nga yi ku ni wela ka phati leyi a yi rhandzaka ke phati hi mona kule swa ni vava ku loko timhaka ti humelela hi ndlela mara i swi vona ka ku zangi ku humelela nchumu ni mi tweli papa ni mi tweli na Kes swinene i tlhelo rin'wana ra timhaka rero mi nga rivali ku hlengeletana leya ku timhaka ta vuvekisi yi le ku yeni mahlweni kusukela Sandton Convention Center va ri the 6th South African Investment Conference yi le ku yeni mahlweni leyi laha ku nga le ku vulavuriweni hi timhaka ta ku xana ku nga vekisiwa njhani ka tiko rero ra Afrika-Dzonga ni twa va ku Afrika-Dzonga is the most industrialized economy in Africa is kumbe it was i ku tikhampani to tala ti le ku pfalapfaleni ta vutisa va Khosato va ta hi pfuna ku twisisa mhaka ya le kantswa kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani muhaxi Mfukela hi pfukile hi nga vona hi pfukile bo ayi ni kombela ku nghenela liya nga humelela a ku Bompo formerly East London a Eastern Cape ya ku vekiwa ximfumo ka loyi a vuriwa ku hosi ya rixaka ra vanhwana valawa i xigrupu nghena xa vanhu va le Nigeria va nga kona ni swi ku va ri ti-Igwe or yini swi va tirhisaka swona vona a ni tivi network ya n'wina yi tikombi yi ri kahle ni kombela mi langutela makhomelo ya n'wina ya riqingho ku nga va king ku nga va queen ximfumo so leswi endlaku ku vanhu va vindlavindleka va kwata va hetelela va suka va na hi milenge leswi hi nga swi vona tona mina na swi seketela laha ni nga kona ku hava hosi
leyi yi nga vekiwaka ximfumo amisaveni ya vanhu van'wana kumbe atikweni ra vanhu van'wana. Hi yo mhaka Vatsonga va ka hina lava va nga hanya khale va te vuhosi a byi tluli nambu. So lava va tlule milambu ya ku tala swinene va suka Nigeria ku fika Afrika-Dzonga va la ku tlhela va fika va coronate kumbe va veka hosi munhu loyi va nga hosi ya vona ximfumo. A swi pfumeleliwi sweswo. Hi xiAfrika hosi yi fanele yi va yi ri na vudyelwana na leswi vuriwaka an ancestral land. An ancestral land laha ku nga na mikwembu ya wena i nga ta kumeka loko rukeni wa consata mikwembu i consata. Ene na pfumela ku hambiloko rukeni i ti byela ku i le ka misava ya le Afrika a ancestral land ya yena leyi kumbe ya vona yi le Nigeria muhaxi wa mina. So leswi ni nga xi seketeleke i ku hisiwa ka movha na tin'wana tinhundzu leti ti nga kumeka ti hisiwa tona hi vanhu lava va kha va kombisa ku vilela. Leswiya ni ta tlhela ni tiyisisa ku a swi nge humeleli ntsena aka vanhu lava va nga Eastern Cape. Hi le ku swi voneni hi ku hambanahambana ka tindhawu ku maAfrika-Dzonga we are very accommodative. Hi pfumelela ngopfu vanhu hi endla ingaku hi lunghe ngopfu hi tshama na vona. Va nga hetelela va practice ti-customs ta vona ti-cultural practices ta vona hinkwaswo sweswo kwala misaveni ya ka hina. Ene sweswo swi hetelela swi nga endla ku vanhu va hetelela va tekeriwa leswi swi nga swa vona ku nga tiko ra vona. Ni lava ku huma moyeni muhaxi mo ni mi rhifera aka tsalwa rin'wana ni nga tshama ni hlaya ri vuriwa Balfour Declaration. Loko hi vona namuntlha Palestina, Mapalestina lama ma kha ma yingisiwa hi tindlela hinkwato leti hi ti vonaka i ku va va pfumelele majuda ma suka ka tindhawu ta ku hambana ta Europe va kumeka va amukela hi ku kumeka va vulavurisiwe hi the Western world, England to be specific. Va hetelela va amukela majuda ma tshama ndhawini liya. Sweswi ku humelela yini na va cinanga yi vona Mapalestina hi mhaka ya sweswo. Se hi nga pfumeli hi ri maAfrika-Dzonga a swi le ku gongotela na kwala tindhawini leti hi tshamaka ka tona hi nga pfumeli ku vona vezitha va hina va pfumelela vahlapa va ta tshama va tigedla lomu hi tshamaka kona hi mhaka ku ni bibeleni swi kona ku loko mo tlhela mi kuzahela mi ta tekeriwa tiko ra n'wina. So hi a lava ku yi kombisa ka fika na siku na mi tshama xi khensini xin'wana. Inkomo khetsa swinene. I ntiyiso swi nga vula tani ku va nga tleli kambe xivutiso i ku na leswiya swin'wana va nga swi endla naswona swi kahle ku onha nhundzu. Ni vone yin'wana movha a nhlemi yi na wona ndzindzakhombo i ya sungula ku munhu wa xikwembu i backsnot va ka yini a hi amukela rin'wana mingiseriro nhlekani a ku na munhu la 0860002543 na n'wana ku Afrika wa vulavula 27 timinete ntsena ku bela awara ya 12 tin'wana ta timhaka leti nga loko hi ya ka hafu ku bela awara ya 12 ni lava hi languta timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha na switandzhaku na leswi n'we mi languterisaka xiswona hi ndlela yaleyo la kota ku twa ku loko se xiyimo xi titani xana mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo yin'wana mingiserelo nhlekani. Hayi botet njhani? Buta mina hi pfukile hi nga vona. Hi pfukile. Mani vona nga ku ri lava tihosi lava tigigwe lava a va tshikiweni hikuva a ni ri na lava tikereke lava ngo huma etikweni le handle hi va tshikile na vona va endla tikereke ta vona se hi lwe na yini. Yini lexi ta ku lava tikereke ve le ku khongeleni kona kwala tikweni ra hina. Na mitu a ngopfu a hi tshikile ku hilo ku na tikerekeni va kota ku khongela kwala inkomo mhlawumbe.
na mito buto mina khensa swinene riqingho ra koho ri nga ri kahle ni khomeni mingisero mina kambe ka hi ringeta ku va hi va katsa ka ntshamo ku nga ri khale hi ta ka ya twa tinhlongoma ta mahungu ya misava ya awara ya 13 ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nteri ni ta lava hi dzika hi languta ka timhaka ta nxavo wa mafurha loko hi vuya kambe ima ni twa lava nhlekani Butphet na muhumelerisi a hi sesi wa mina minjhani hi pfukeli hi ngo vona rito ra n'wina ri twala kahle ngopfu hi nga khensa enkomi sesi wa mina ni lava ku vulavula hi leyi leswi humelelaku le swa hosi ya le Nigeria leyi nga kwala tikweni ra hina Butphet swilo leswi swi onhake kwele ndzhaku kwele ku nga pfuleriwa tiboda munhu un'wana na un'wana a nghena loko a heta ku nghena a endla xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka ivi hi swi pfumelela for malembe mo tala ngopfu na nawu wa hina wa la South Africa na constitution ya hina yi karhi yi va protecta hi tindlela hinkwato van'wani va sesi wa hina va tekiwile vanhu lava Butphet van'wani va vona va tshama la tikweni ra hina va le ka swa sports swa mitlangu va tlanga kahle kwala tikweni a ku na problem so loko vanhu va nghena ku ri so vanhu va relaxa ene na hina hi ri ma South Africans hi amukela ngopfu van'wani va kona a majarateni ya hina hi va bodisini va na swiphaza va na yini so vanhu lava va hi le kaya maswona Butphet that's why se va kota ku ene leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso ku loko namuntlha sweswo a hi nge sweswi ho fika hi ku a va fambi n'we mi nge le ku dyeleni mi nge pfumeli hi ku a ni va mi hakela rent hi n'we hi ta tlheliwa hi xihina kwa inkomo a va nge pfumeli ku vanhu lava va famba van'wanyana va le vukatini i vavanuna va vona vanhu lava va na vana na vona vana lava van'wanyana a ku ri na mhakanyana yin'wana wun'wana wa n'wana a tlanga ku bolo a lava ku va a tlangela South Africa hi mhaka ya ku va a tswaleriwe lama ri nga ku mhani wa yena i muhlampfa or swo karhi sweswo swo taniyana no i ba yena va nga ri ku va rito ra vuhlampfa hi nga ri tirhisi i ba yena va huma ka tiko rin'wana ya aha so va huma ku Nigeria kahle aha so masivona ti-situation leti hi nga ka tona sweswi i swilo leswi se i problem i ku komba laha tiko ra hina swi nga ri ku fambeni kahle hi kona yi khomeni kwalano hi ku na ku ya ka nhlokomhaka ta mahungu na va mi hetisa ku se hi yisa ku yini mahlweni endzhaku ka leswi mo hi ku tani i sweswo mingisero Munghana Lonene FM kumbe na ri na timinete ntsena ku bela wena ya khomembeni se a hi hetseni mi swi hlamuserile mi swi analyzile mi swi hlerile se xivutiso ku ta va ku hi fane endla yini hi fane endla i maxaka ya hina un'wani loko n'we mi kamuka a va fambi un'wani nuna wa meya ya kwihi un'wana ku a va fambi un'wana ku lava nga renta amutini wa mina ku sala ku ri madumba hi yisa ku yini mahlweni okay Butphet hi leswi ne mhaka leyi loko ho lava ku yi lunga loko hi vulavula ntiyiso hi ri ma South Africans ku varhangeri va hina ku fane ku va na murhangeri loyi a nga ta va na xivindi kumbe varhangeri lava nga ta va na xivindi va tshama ehansi va tlhelela endzhaku va languta freedom charter ya hina va languta constitution ya hina va ringeta ku lunghisa lahaya na lahaya a hi ali ku vanhu va nghena atikweni ra hina swa booster economy ku na vanhu va la South Africa va tirhaka ematikweni ya le handle swi fane swi pfumeleriwa kambe a ku vi na nawu a ku vi na manyelo i tiku munhu ro sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina ku na vanhu va nge le ku phohleni ka boda ra yin'wana na yin'wana leyi mi yi tivaka ya la South Africa va nga le ku ngheneni a va tiveki ku i va mani a va tiveki ku va ta lava yini so loko vurhangeri bya hina Butphet byi nga tlheleli endzhaku bya hi lungisela va swi tiva na vona ku va fane va lunghisa kwihi na kwihi loko ku nga se endliwa sweswo
a ku nge lungi nchumu. Vanhu lavaya hambi ho hisa ti-dustbin endla yini va khomiwa. Loko va nghena a ti-court swibukwana swa hina sweswa swimbirhi swi tlhela swi va sirhelela ku va na tilunghelo, va na malunghelo na vona. mi twi setsona ai ya katika kumbexani loko nga vulavula mi ku tani sesi va ta ku luya o vulavula ni yena ngele kumbexani a nga na munhu wa ku huma ku ematikweni kumbe a nga na tiyindlu leta bodhisako leswaku a mi benefita mbuyeriwe nchumu n'wina hi yo mhaka mi va jelezela lavan'wana. A ni jelazi mina ni vona tiko ra hina ri mbombomelaku, a ni jelazeli munhu mara tiko ra hina loko ku ri swone ri le ku mbombomeleni. Na mi twi sesi Na khensa buti. inkomu sesi wa mina ve ri tiko ra mbombomela n'we mi ri yini 0860 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. A amukeli n'wana mi yingiserile nhleka Hello sena mahasi minjhani? hi mi tlhavile hi pfukile hi ngo vona Hi pfukile Botsetse. oh no okay so mana hi n'wananga Hayi n'wananga. se n'wina mi ri yini Tiko ra mbombomela ra ka Gaza, Matsonga Machangani. Hi biwa left and right. Hi biwa la kaya, hi biwa hinkwako lomu loko va lava ku yimbelela eMchangani. Xana hi ta hlangana rini hina Matsonga Machangani hi va xilo xin'we? Va ku hi vo Ndavezitha va hi rhangela hi va xilo xin'we hi aka Xitsonga Xichangani lexa hina, hi va na rufu xihlungwana xa ku dzika ka xona. A hi na nchumu, a hi na nchumu loko va ta vo tela ku gembula hi hina swilo swa hina swi kha swi onhaka. kambe i ncini xi ndlaku ku va na machi a ku gombo wu katsa na hina hi nga kule na swona? Hi swona swi nga ni kwatisa Botsetse because laya a va fanele va ti ama Nigeria, se hina hi nghena ku hina Machangani hi nghena kwini? mara ni ko matimu ya n'wina Machangani na va ka Zulu ma ya tiva ku a ma fambi kahle, mi nghena kwalano ka ku a va fambi na n'wina hi mhaka ku ma swi tiva ku matimu ya ri yihi? Matimu ya ku ri hina na vona hi vangoni, a hina ntsena hi nga endla dipachi ka vona, hi Mandebele, hi Maswati, hi Maxhosa. Hina a hi endlangi nchumu, hi endle ku fana na lavan'wana and a hi yivelangi munhu. Mara loko se va lwisa mhaka ya ti-foreigner, a ni se twa va lwisa Lesotho, Botswana, Namibia. Ko humiwa hi hina xin'wana na xin'wana Mchangani, xo biha Mchangani. Mbuti phete loko hina vinyi va ririmi hi nga kotangi ku va xilo xin'we hi twanana hi tshika ku xavisana, a nge pfuki hi va xilo xin'we hi va nyandza yin'we. Xikombiso ni vone ka nhlangano wun'wana last week, va ba Machangani mpfhuka komiti ku nghena 7, va hi yimisele rito ra le xikarhi hi xilungu va the middle finger. A hi hanyenyeni hina Matsonga Machangani, loko a hi ri na king a hi landza king, se tihosi a ti hlangani va lwela ririmi, va lwela ndzhuti wa hina. A hi hlanganini hi va xilo xin'we, otherwise hi ta rahiwa, vana va hina va ta va bolo. Mara van'wani ha ri na history, van'wani ve ri na swimbalo leswi a n'we mi swi mbalaka a swi ri kona ka machilo, a vo lo timbalela kumbe na n'we tanihi hi nhlangano a mi ri xiphemu xa machilo? xikipa lexiya i xa Dudula, lexiya mi nga xi vona laha hi xinyangini xa Dudula. Lexi nga laya i xikipa xa
PA Accent SA. Oh. Lexi a hi xi vuyisi kahle a hi xa hina hi xa Dudula. Mi nga xi languta kahle laya mi nge yi voni page ya MK laya. A ni mi na swona hambi MK yi ri laya I was still going to talk because hi vulavula hi ririmi ra manana na tatana. Yeah. A hi vulavuli hi politiki mara lexi xi hlamarisaka Mashava i Mutsonga Mchangani wa ya fika yimbelelisiwa ngoma ya Mchangani laya. That's my problem ku hi pfuki kwihi tlele kwihi hi endle njhani hi vo mani hina va rivala Vosiphethe ku ri Machangani hina hi nga tswala la the province hinkwato vana va hina vo vitana swivongo swa mhana vona. Ani ngoma kumbexani mhaka ku matsutsuma ani matsutsuma No a hi ku tsutsuma hi yala kona hlayiseni ra hina hi tshika ku tirhisiwa ka ti-politics hi tshika ku endla switepisi swa ku hina hi va swiphuta whaya service delivery yi kona hi ku a hi twanani ku na ti-sell out loko tona ti-vote win ti kuma ti-position vana vo va tlela va dyini va right mara hina a hi laviwi la Limpopo a hi laviwi la South Africa. xiyimo xo tika swinene xexo mara hambiswiritano a khensa swinene loko mi tinike nkarhi na n'wina mi va xiphemu xa nongonoko lowu kambe na ku mi vutisa hi kha hi hetisela ku ko fana na mhaka leya yi khunguvanyisaka vanhu va le ku Gompo mi lava ku ndleka yini ku ya mahlweni hi ku tsakela ka n'wina tani hi muakatiko wa Afrika-Dzonga? Swi lava hi suku yima otherwise hi tlhelela ka Gazankulu hi tlhelela ka boundaries because tinxaka tin'wana ta ha ri kwalaya ka vo Leboa ta ha ri kwalaya ka vo Venda va yi ba hi xitayele hina hi ve hi lunga va ku Mutsonga u chava ku tsongola ta munhu va hi tsongola why hina hi tsongoli. No, I said no. Lava hi xavisaka a va tiva lava hi lahlaka a va tiva na lo a pfala airport a pfala negotiating na airport ka Sandal i tshame gearbox va n'wi bipu Mchangani Mutsonga loyi ni mi twi ni rhandze rito leri nga vulavula hi ndhawu ezita Minga aka nkosi wa Mhani Nwamitwa va ku before the election hi la ku vona municipal wa College Chavani wu ya ni a Mopani a va vuyi ya lunghisa parliament ya hina loko hi ri kule na kule we cannot be united hi nge hlangani hi va nyandha yin'we ni mi twi a va Bush a va vuyi va komba ku ya majority ni mi twi swinene a khensa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona hi ndlela yaleyo a hi n'wananga 0860002543 khume timinete ntsena a hi se ba awara ya khume nharhu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi ni hlekani Kekani njhani Khalanga? buta mina hi pfukile n'wina mi njhani? Hi pfukile. a khensa Tiko ra South Africa ri mbombomile khale Khalanga. Se ri lo sala ku seleteriwa. mi fika njhani kwalano? Hi fika leswi humelelaka la South Africa Khalanga. South Africa a yi na nawu a yi na nawu wa ku na direction. N'wana u nghena ti endlela a huma. A endla ku rhandza. A ku na direction South Africa. kambe loko mi ku a ku na direction mi vula yini i mani a nga hi yise ku kwihi? Mfumo nga yisi ka direction a koti ku veka milawu yo a ni mfumo hi hina a ni mfumo hi hina hina a hi na ti-power fana lava kota ku capture-riwa ni a hi na ti-power loko nga koti ku va capture nge vi na ti-power a ni u va na ti-power loko kota ku va capture se loko nga ri na mali ya ku va capture nge pfuki ku ve na matimba hambi u vulavula u twana loko n'wana langutise Khalanga leswi va pfumeleriwa swa ku vanhu va le matiko ya le handle va nghena la tikweni hi ku rhandza va endla ku rhandza a ku na lexi va xi act-aka loko mi nga ta swi vona ku ri a hi na matimba hi lava va Operation Dudula va ringeta ku vulavula ku ri yeyi a ku yimiwe nyana va tlha va khoma vona komba ku va le ku sapoteni ka swo ku a va na problem a ni vula va nga tshamaku va tshame kahle a va tikeriwi a ku na lexi va hluphaka hi ye nga le hansi hi ye byanyi hi kandliwaka hi twa ku vava
va le henhla va famba henhla ka hina. sembula ku swi swo tala leswi hi hluphekisaka ku fana na sweswi xavo wa mafurha ngo to tlakuka va nga vuli nchumu i swikombiso swa ku hina hi byasi Hina hi byasi le ku kandzeriweni ene hi twa ku vava wa va ku vava kambe xivutiso ku ta va ku loko ve mi twa ku vava mi ndla yini hi swihi leswi mi swi endlaka swa ku komba ku mi twa ku vava ni ringeta ku kombisa ku ri ku na operation Dudula ma ringeta ku endla mfumo lo ku tshikileleni a ku na lexi va nga ta xi endla khalanga mu nge fiki munhu ka wehe a fika zima yindlo a tshama u miyela u nga la ta swa ku humelela yini u ta hi kwini a huma kwini like xivulavuri xin'wana xa ku vulavula xi ku va tshike va tikereke va ta endla tikereke la tikweni va miyerile va la ta tiva swa ku humelela yini ku pfuriwa tikereke kereke yi na nandzu wa yini kereke ku dzunisiwa hosi a ni ku dzunisiwa hosi a va dzunisi lava humaka koho a ni swi fane swi pfuriwa hi nawu swilo leswi famba hi nawu ni vula loko ku ri ha nawu ka ku pfula kereke a ni nawu wa kereke bibele se loko va ka va pfula hi bibele xiphiqo i yini swi mi onhela yini sweswo khalanga va pfula hi bibele mara bibele leyi la famba hi order na yona a ku ngo to n'wana na n'wana na me ni nghena ku la pfula bibele me na pfula bibele hi ku me i bibele hi yo bibele yi nga ta hi tekela matimba because hi ta loko hi vulavula sweswo mi yingisela munghana lona FM na ngana ku Afrika wa vulavula 10 minutes iseba ora ya 10 mangu msava na tatana hlulani Fanuel Magaisa ivi kusuka kwalano hi rhurhela ANC Limpopo eka nkulukumba kumbe vamsanda vo Rubin Madaji ta va kha hi bula na vona lava hi byela ku va ri va fambe njhani xileti lexiya xi tshembisa yini ka vaaki leswi va kha va kaneta ke swi ndlise ku yini xi ze xi humisa sweswiya xi fana na xixiya va kha va xi kaneta ta va kha hi bula na vona kwala sweswi ku nga ri khale hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi a hi sunguleni hi amukela un'wana mingiseri hi twa ku yi angula ku yini hlekani butinjani papa mina hi pfukile hi ngo vona pfukile a khensa na hlamula le ile ku gompa mina ni tsakisa hi vito leri i mbala ka thiya vito reri bara bo pete matala ku ndlela yini swilo swona swona khale mati la ta sungula la ka ANC le kwa sungula n'wana samarimbela hi Jacob Zuma ere asmazi ukuthi uMandela ushone kuphi ngicabanga akaemba sinirelo hayi nghenani makeni papa mina swa tinsimu ni tshikeni n'wina nghenani makeni khalanga lawani hina miswati tetiwo khale Nelson Mandela hi ku ya hi mina a hi wa ka hina a wa le South Africa that's why ni vona mhaka leyi yi kha yi ya mahlweni yi kha yi humelela hi ndlela leyi i wale kwi hi ku ya hi mina wa hala ka makhelwana ku xinepe xin'wana tshama xi vona ntamu ri xona siku rin'wana kambe mhaka leyi a yi sunguli namuntlha i khale yi kona so a swi nga heli ku ze ni ku loko ANC ya ha ri in power swena kana a swi nga lumi miri loko ANC ya ha ri ka power swi swa n'wina swi nga lungi mi vula yini swi swa n'wina la tikweni ra hina ANC yi khola too much loko va ha famba va exile a famba hi le matikweni lamaya va ngumela va ya kona hi vula se va ateka mfumo va cicana va ku rimeta nghena i va nghena vanhu mahala so hi vona hi lunghisa tibodo ta hina na ANC leyi yi suka a matimbeni kambe van'wani veri xiphiqo xa hina hi vukula nsinya wo ka wu nga ri wona hina hi ta languta hi ku ANC kasi xiphiqo i vatirhi lava va le tihofisini lava va
loko sweswi wo fika n'wi byela munhu ku wa suka ndilikanini ikwata leriya rono ku dlaya nga ku dlaya ekhalanga leswi humelelaka ale boda yena swa nyumisa se loko swi ka swi nyumisa i ANC hi vona va ka in charge ni se loko munhu a nghena leyi a fika a va khomisa xitsan'wachumu a hindza a swi ku hinkwani a sweswi loko munhu a nghena a n'wi khomisa xin'wana a hindza so mhaka liya yikele ku gombo liya a yi sungula muti ekhaya yi ri kona hi laha na vo mahala vukristiyani na vona va kona i sora wa mina kun'wana so eka langa va tele na Nemetweni bot, nemetweni. Ai twenene van'wana 0860002543. Anate yitsu. Va sivara va hina seni van'wana. Leswaku ava mi lavi n'wina va lava va sesiwa hina. A mi hlayisi. A mi na TC. Se vona se mi tisela va sivara va le kwihi. Kambe hambi swi ri tano leswi swa ANC yi corrupt hina hi swi tivi ka hina. Swi tivi yena mingiseri luya hi yo mhaka hina hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingiseri Munghana Lonene FM makombandlela amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani ehlekani khalanga papa mina mpfukile hi pfuka hi ku tana hina nchumu hi ngo vona epfukile khalanga akenza khalanga la ka ra tiko la va tekile vo sivara ma swi vona leswi va swi endlaka le South Africa ku vo ti endlela va nyikiwa matimba hi mfumo wa hina loyi nga wu votela i xoxo lexi va nga xi endla xexo munhu a nge suki lo masiku ku kona atikweni ra ka vona ti-right leti va n'wi vona tona le South Africa amatikweni a vona a va na tona loko lo ta swi vona ku vanhu lava mi kuma ku ka tisweswi tin'wana leswi va swi endlaku na South Africa loko va ta ku kona mi nge swi endli na siku ta rin'we mara loko va fika lava ta ku byela ku hi na ti-right na ti-right na tati leswi nga hoxeka a swi hoxekanga ku hoxeka yini va na toho ti-rights vumbiwa bya yena byi vula tani phela loko va ri na ti-right khalanga a va ti apulayele va humaka kona hi vona ku swi ta tirha na va tirhisa a ni va tela laha hi le tikweni ra ti-rights laha makwavo hi swi hi vulaka swona ku ri freedom charter ya hina yi hi onerile na constitution ya hina yi hi onerile munhu u ta hi lomu hi ta ku kona a fika ku na ti-right South Africa leswi nga hoxeka vona ni leswi se tiku va ta endlela le Eastern Cape langutana kona hikwako majority hinkwawo langutana loko mo famba na a Pitori ku tindhawu tin'wana leti tiva ku ta hlonipheka ringeta ri famba hi Van der Walt na loko xi ni nga swi faki ndhawu leyi hlonipheka swi na Reserve Bank bantu loko xi ni nga swi faki swi mani sweswo se mara mi vula ku yini mi vula ku loko vanhu va oxa loko vanhu va oxa swifaki a ku hloniphekangi ndhawini mazona khalanga exikarhi ka doroba ku swi na Reserve Bank munhu loko xi ni nga swi faki van'wana va bula ticondo kambe a va xavi vanhu ke a va le ku xaveni vanhu swifaki leswi no khalanga ma a ku vi na tindhawu to xavisela vona ni famba njoni nghena njoveke tindhawu leti hloniphekaka ti nyiki xikombiso Reserve Bank a languta ku swi na Reserve Bank ku yo cakala Van der Walt la ku tele ngopfu ku oxiwa swifaki ku oxiwa ticondo hasahasa loko hi fambile ta joni hi vo 92 a yi hlonipheka ndhawu leyi basile langutani vo sivara va yi onile kambe mi fike njhani ka ku i va sivara hi vo va xavisaka swifaki swifaki ticondo ku dominata vona na nkarhi ta lava la kaya va nga va razo mara ku dominata vona va dominata langutani munhu a tshivela ntivo kusuhi na Reserve Bank a sungula ku veka swifaki swi tshamisekile sweswo loko u hlamula ku na ti-right swi hoxekile khalanga le ka vona va nge swi endli kwalani hi nga ngheni hi ku hi nge swi tivi kambe ni khensile swinene ku va mi hoxe tlhelo rero danki khalanga inkombo to mina a ni veri ka vo va nge swi endli kambe xivutiso ku ta va ku mi vula kwihi ka vona mi swi tiva njhani vumbhoni byi kwihi mi vama ka kona se hikokwalaho ka ku va vumbhoni byebyo byi nga ri kona
a hi sukeni ka yeleyo hi languta leyi hi nga langutana na yona twi ya ku komba ku ku na xiphiqo la masiku la ku ni te hi ta vulavula na hi timhaka ta nxavo wa mafurha a mi le ku vuleni nchumu a swi mi khumbi ne ya hileswaku mhaka leyi ya vanhu lava humaka matikweni ya le handle yi mi vava leriya ra ku swi nga hatla petrolo yi gonya ya fika kwalomu yi nga ta fika ku a mi ngherile a hi amukeli n'wana mingiselelo nhlekani ndzi batata njhani boto mina hi pfukile hi nga vona pfukini a ni na ku khumba leya le khale ka East London ra ni tikela ribuleriya rin'wana rintshwa ku gombo ku bombo ni xave ku rhuketela mara ma ri languta ri nge mi hluphi xiphiqo i ku lava ku vulavula leswi mi swi twaka loko ma vulavula leswi mi swi vonaka mi vona ri tsariwile laha i u i g i o i i p i o ku gompo ya no swi ta teka nkarhi ku ri khoma hi ku a ni na rona a hi ra Xitsangani a hi ra Xitsonga yana ni mahlweni ya no a ni lava ku vulavula hi situation leyi hi hlanganaka na yona halayani ni kombisa ku tiko ri koho ko pfumala varhangeri ni tsaka ngopfu loko mi kha mi tlhontlhana na vanhu lava va nge tiko a ri kona mi ku ri kona hi mhaka ku ntiyiso tiko ri koho ko pfumala varhangeri loko mi languta ku Eastern Cape yo hi yoxe majority ya Eastern Cape yi votela ANC kumbe ANC i majority le Eastern Cape as we speak mi languta ku i mani la a nga matsalani wa ANC sweswi u huma kwihi u huma kona le Eastern Cape so ku miyela ka vanhu va lava ntsena sweswo ntsena ku papa miyerini mi languta va Gordon Mantashe NEC liya hinkwayo almost 50% if not more va huma a Eastern Cape loko se va miyela vo vinyi va swona kumbe vanhu lava va humaka tiko reriya ra Eastern Cape va pfumelela vanhu lava endla swilo swo biha swo kombisa ku pfumeleka ka vurhangeri a ni tshembi ku mina namuntlha ni nga suka sweswi ni ku ni ya atikweni rin'wana ni fika ni endla leswi vanhu lava va nga endla swona ivi va amukeriwa ni mi kombisa hi vuhosi bya kwala kaya n'wina namuntlha mi nga va both person mi ri va ka mathevula mi ri na vuhosi ka mathevula kwala tikweni rero mara loko mo vhaka kumbe mi suka mi ku mi ya tshama ka Magoro a swi koteki ku mi fika leyi mi fika mi ku mina vanhu vanhu hinkwavo va ka mathevula mihosi ya vona ka Magoro ivi mi se mi endla xintidwana amisaveni ya van'wanyana a swi pfumeleriwangi sweswo a swi koteki a swi pfumeleriwangi hi mani ni mi kombisa hi le kaya hi mhaka maendlelo ya vuhosi ku ri vuhosi mi hlamuserile sweswo ni vula ku ni twe mi ri a swi pfumeleriwi se ni nge a swi pfumeleriwi hi mani i nawu lowu nga va kona wa vuximunhu kumbe vumunhu a ni swi tivi ni ta ku a swi pfumeleriwangi hi mani a ku na munhu loyi ni nga n'wi kombaka nemetweli ku hina hi swi lavi ku n'wina na nemetweli boto vena hlayisekana i mani ya twa mahungu ya misava inkomo ne a khensa swinene sweswo mingiselo mugala lona FM nokona ku Afrika va vulavula xiphemu xo sungula hi xigimeta kwala yini ni ya twa ku mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi tata na hlula ni fano ni magayisa ya fambisa ku yini kusuka kwalani hi vuya na va Msanda rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi khalangana muhumelerisi problem leyikulu leyi nga na yo hikalaka yi nga vonakeki ngopfu i hosi vuyele ekhaya Dalindyebo i Mushengi i Judas Iscariot loko mo langusa i rhangeli loko South Africa va yisa Israel ka ICC a tsutsuma ye a ya Israel mu recognize as hosi ma-Israel ma Eastern Cape va accessa ti-documents leti ti nga kwatisa premier wa Eastern Cape ta Department ya Health va famba ni le ka ti-health facilities va ri ma-Israel government wa nga tivi nchumu mara Dalindyebo a ku ri ya va leader sweswi ku na ma-Nigeria Eastern Cape Dalindyebo i le xikarhi ka swo ku swi endlekise ku yini ku Nigeria loyi a tikuma va avekiwa tanihi hosi e-Eastern Cape khensa vanhu va KwaZulu lava nga suka va yimela South Africa man'wana e-Eastern Cape ku demonstrate ku a swi nge amukeleki ku veni ku va ni hosi ya Nigeria eSouth Africa vanhu lava hi tekela ngopfu advantage hi le ku xavisiweni ene Dalindyebo i part ya vaxavisi eMushengi
eka Malamulele, eka Mika, ku ya fika eka Matiliyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela. Vashumi Pet Kalanga, vashumi na Cindani, vashumi na Vengsel vanongonoko. Kalanga ai mhaka ya hina kumbe Matsonga kumbe yini ne. Mina lexi ni nga xi vulaka hi ku katsakanya ni nga ku mfumo lowu hi nga na hosisi Madebyane wa mfumo i ku fumiwa hi munhu wa ntima kahle hi nga zi chava ku swi vona vanhu va ntima a nga swi koti ku fambisa u hleketelela yena na leswi yena a lavaka swona loko ku byela ku la atikweni vanhu lava nga na timfanelo to hindza vanhu hinkwavo i vanhu lavo suka handle la mina pfuka ni ta Juni maybe 2001 kumbe 2 a ni nga swi tivi na ku kuna tingoma sweswi pfuka la Deep Sleuth hi 4 hi Saturday na Sunday a wu nge tleli tingoma ta vanhu va le Zimbabwe ku tlugundliwa vusiku hinkwabyo va na timfanelo vanhu lava ya heyi. You could win a car. You could win a car. Everyone could win a car. Spar win a car yi vuyile. Vana na nkateko wina yin'we ya 50 ya ti-Hyundai Extras loko xava switirhisiwa leswi nga nghenela. Ku fana na 5 kg Spar frozen mixed chicken portions hi 199.99 ntsena hi phakiti hi ti-rewards kumbe 2 kg tastic parboiled rice hi 29.99 yin'we. U hlayisa 10 rand hi ti-rewards. Mintsengo yi kumeka kusukela ti 23 March ku ya fikela ti 7 April. Xava swayipa kutani u wina. Loko xitoko xa kumeka ntsena eka Spar ku na swipimelo. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi. Na tatana Mabasa. Ni kombela ku vulavula ile ya oil le ya crisis le ya oil. Bushpet South Africa the way nga rich so. And now I faneke hi va ri reserve oil for the next 20 to 30 years. Loko ma ku ri kuna crisis kwata ku tirhisa oil liya. So swa hlamarisa loko ma ku ri loko vana crisis in the world hi kha hi vana shortage ya oil swi languteka swi tikomba ku ri hina byona vurhangeri kambe vurhangeri bya hina a bina vision. They cannot think hi mhaka ya tiko ra hina. They cannot think hi the next generation. How come South Africa yi vana shortage ya oil ri na vurhangeri swi veta swi tikomba kahle vurhangeri byi wiki ngopfu tatana Bushpet ni can see mash ngari a hi twisisi nchumu hi hosi leyi i king leyi nga fika yi vekiwa lenwani a na vo Cape Town a ko va king ntsene na vona munhu loya swi fanaka hi fika va fita aka manghena prasini va fika va veka noyi nkulu va ku loyiwani hi la ta n'wi veka xifumo loyi i noyi 90% ya la South Africa a yi le ku twisiseni ku ri i king ya yini swilo leswa i cult va ta initiate youth ya hina ya lana South Africa ku ri va joina swin'wana swo fana na the devil worshippers. I cult ya dangerous liyani a ya king ntsene. It's too dangerous. Ngo eka Malamulele, eka Mika, ku ya fika eka Matiliyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Wazi za dar ta sora ku ile swi tsaka ka so kahle va za dar le zile ka district ya ida ile Hlanzeni ene district ya Hlanzeni hi vulavula hi Nkomazi hi vulavula hi Mbombela hi vulavula hi Bushbuckridge Mpumalanga a hi hinkwayo ka yona hi yona ndhawu leyi ya le Hlanzeni so yo mhaka na hlaya leti hi vele a hi ti langutile ka tindhawu teto so vanhu va ka hina hi va tsundzuxa ku ava mbali swi swa ku mbala swa ku pfala swa long na maburuku ya ku leha ku va avoid ku va nga lumiwi aka hi ri mbuzilwana misisa second manzilo vantshwa tani hi malembe va khandziya ntshava loko leswi swi vula leswaku loko hi languta xiyenge xa ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa eka tiko hinkwaro xi le henhla swinene eka vona ha boxile leswaku eka tiko i 31.4 kasi eka vona i 57 se a swi vona leswaku swi hundza 20% ku hambana more than 20 percentage points ku hambana ka ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa sweswo minxo ra Munghana Lonene FM statistician general Risenga Maluleke
sweswo mingisero Munghana Lonene FM 12 ntsena ku awara ya 13 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Lembe leri loko ra sungula hi bule na matsalani wa ANC Limpopo va Msanda vo Madaji loko hi bula na vona lava kombise timhaka ta ku va lulamini ku ya ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri va yile va hlawula kambe va sungula va henda hi le court antivi ku va fike njhani ka court hikuva va hi byela ku vele ku fambeni va ri united va na unity se hi la ku bula na vona hi ta twa ku va ri yini va Msanda lava Msanda nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani Botpat na vayingiseri va Munghana Lonene FM a ni ku mi nge ti mi ta ku mi karhele hi ku mi ve na ntirho wo leha wa kahle ku hela ka vhiki kambe hi n'wina lava mi tirha khensa ku khensa hina ku vona ku MLFM yi vona swi fanerile ku hita hi vulavula na vayingiseri hi mhaka ya nhlangano wa hina. A hi sunguleni la mi nga se tshama ku sungule ku yiwa court mi ya tenga a mi tenga hi mhaka yini hi ku n'we loko hi vulavula na n'we siku leri ya mi teri mi le ku kondleteleni vun'we mhaka leya ya court i rhavi ra hina leri ri nga va na nhlengeletano ti 22 ta November 2025 nhlengeletano wa kona wo va wu ri wo langa varhangeri va rhavi ku ya hi munhu a nga yisa court ku vi na swilo leswi a nga vona ku a swi fambangi kahle loko swi nga fambangi kahle yena a tsalela secretary wa region papila a nga hlamuli a tsalela mina somewhere hi February mina ni hlamurile because papila ra yena ni ri tlherisele ndzhaku aka region because leswi swa ku langa varhangeri va marhavi swi controliwa hi region ku ya hi vumbiwa ra hina so va region va komba ku vona va vulavurisani na yena hi phone sweswo a hi swa mina va region mara va ni hlamurile va ni nyika report leyi kombaka ku vanhu lava va rhumerile va region laya va nga ya va cheka loko meeting u va kona va tsarile ku ri meeting u fambi kahle ku ya hi vona vanhu lava va nga yi tsalela papila a va tangi ya meeting va va hlengeletani somewhere va va endla maybe ku meeting u nga vi na quorum something like that leswi swi nga hi hlamarisa i ku va ri conference yi nga yi mahlweni because conference yi nga yi mahlweni njhani because tihlengeletano ta conference ti sunguri hi vhiki ya vunharhu ya January so meeting wa vona wa November why va nga ni court hi December kumbe hi January why va swi katsa na conference but hambi swi ri tano vanhu lava ha confirm na hina i swirho swa vandla ra ANC ni teri after court loko yi herile ni vulavula aka vo n'wamahungu ku na ta kuma nkarhi ni ya ni tshama hansi na rhavi na vanhu lava va nga raise timhaka letiya because na responsibility ya ku ni va yingisela kumbe leswi va hlamuselaka swona swi nga swi ri kona kumbe swi nga ri kona because mina ni ya ti-details to handle ka report leyi ni nga tsariwa ri na secretary na ha ta va yingisela. It's not like i victor na the vanquished iku mina ni winile loko ni winile a swa ri na mhaka vanhu lavaya i swirho swa hina hi lava ku hi va yingisela hi twa leswi va hlamuselaka swona then loko swi ri na sense hi ta teka magoza ku koreketa leswi va nga tirha swona loko hi vona ku swi fambi kahle ta va hlamusela ku swi fambi kahle imelani another year ku mi ta kota ku contesta kahle hina va ko it's only 4 years comrade yaleyo a ni tivi ku vulavula u la ku ni nghenisa hi reverse ka mahungu ma nga vulavuriwa hi vanhu van'wana mina yaleyo a ni la ku nghena ka yona Pat very mi tekela nhlokweni a parallel structure laya swi ti komba nga tiseku na marhavi mambirhi a swi koteki ka yini siku ku va na parallel structure n'wana mani i vanhu va ti self declaraka ku va structure a hi swi vitani ku i parallel loko wena u ya ku va ku vitana meeting va ku meeting u le Elim High School
so a Elim High School wena u ya tshama a Ntomeni a handle ka Elim u ku ri no hina a iskeni a lavi ku ravi ri va na quorum ravi li va na quorum loko ri va na quorum wena na wena u yisa mahlweni process ya wena yi nga ku recognize a swi koteki ku va na ti parallel structures a yi parallel because na region ya ala ku hava deployee angaya va ngo yi hlamusela ku deployee anga ta ka mihlengetano wa vona i mani anga i ngo va parallel loko region i si deployee la isa na deployee le swi kona swi nga va ku parallel mara like I'm saying ni ready mina ku ni teka issue ya vo bere kuna ABCD la court le ku nga humeleriwa ka yona i A va ta mahlweni na B na B va nge lungi na B because a hi vona a va hava electoral committee i confirma lavaya vanga bona va challengeako ma vona so loko vo lava ku endla sweswo ku na B na C na D ni ngo va tshika ku a va hi ka B na C na D mara mina ni lava ku va yingisela and a ni ri loko ni va yingisela va withdraw court amen kwala hekuta so mingisa rumgana no FM kumeka etmenet ntsena kubilawara ya 10 ngana ku Africa wabula eta swisna na bamsanda ya afu kubilawara ya 10 se yo makambona kai tutsuma bamsanda khetsa swinene ai iseni mahlweni so kurungwane tshama ibulana ngwana kwala loko conferencing ase tshama hi vulavula hi makata ku onge kuna van'wana va nga ti organizer vandla ntlawa wo karhi va ku va huma na vanhu va ntlhanu ebe n'wina mo ga mano na va tivi vana ku hava structure venge i xa regional committee ya ti region kambe ku huma xa structure ku ndle ke na vulavula kwala ni ku hava structure xa ti region xi nga va na vulavureri xi nga va nga va propose leswi swi nga humelela conference mara ava structure and hilako na yima ka position ya leya ya khale ya ku hava vanhu hi nga va rhuma ku ava eka ti region va endla ti meeting va consolidate va endla slate a hi rhumangi munhu mara conference i kumi nomination ta vanhu va 5 swi nga endleka u ri right but pad ku vanhu va 5 lava nga huma i lavaya va nga vulavuriwa hi xilate lexiya a ni lavi ku wa vona ku kaneta ntiso swi ta endla ku vayingiseri va nga ha ni tshembi na mina for sure ku humi mavito a vanhu lavaya mara it's not like vanhu lavaya va tshami na mina kumbe va tshami na hina hi va byela ku fambetelani all over mara ti region ta pfumeleliwa ku lobana not ku endla slate wa vona because the region ta vota mara percentage ya ti region yo vota i tsongo 90% ya conference i maravi ntsena 10% i vanhu va PEC ti region na ti leagues wa swi vona ku vanhu 10% leyi hambi yo lobana loko i nga koti ku influence maravi i nge endli nchumu so na pfumelana na wena mara lani ni differa ku slightly na wena i loko ku slate xa wena u nga xikaneta la ku wini xona ni ri yes ku wini xona mara na hayi maka position ya leya ku vanhu lava a va vulavuranga na hina a hina yi nga va rhumela ku va ya va endla a yi lavi ku ANC i va na ti-faction na hi leswi renewal project and agenda ya hina i lwaka na swona renewal project loko mi languta conference ya n'we hina hi ri kule hi vona onge ti fambe kahle n'wina mi ri kule ndeni mi vona yi fambe njhani na ko mi hume na yini hi fambi kahle hi humi 1 hi lava Sanral i hatisa i move speed ku endla ZCC interchange St Agnes that's number 1 number 2 hi na directive ka conference ku hi vulavurisana na minister wa mati a nghenelela ka ti-issues ta ti-board hi na ti-board timbirhi laha hi na Lepelle Northern Water Board hi na Magalies Water Board ku va na ku tirhisana kahle na timasipala ta hina hi vulavula hi speed train conference i ri a family ku president hi yimeli president va fika hi va byela ku hi agree na vona hi issue ya speed train mara ha differa na conceptualization ya project loko va yi announce va ku Gauteng to Limpopo it's wrong because project leya i decision ya PEC ya Limpopo project leya i fana ku i ku Limpopo to Gauteng
so fortunately president va be part ya conference loko ku tekiwa xiboho xexo na vona va pfumerile u va twi va kha va vulavula ku ha pfumela ku i Limpopo to Gauteng speed trade because i program I program leya kumbe project ya vanhu va le Gauteng i project ya PEC ya Limpopo i lediwe hi Comrade Mathabata hi va na meeting na PEC ya le Gauteng hi 2022 hi vulavula na vona hi twanana na vona. So of course vanhu va nga sungula ku hi vulavula aka public i Comrade Panyaza, we agree with that, we don't dispute that, we agree with him and we respect it. Mara vanhu va nga ta na proposal i vanhu va Limpopo because vanhu va lovaku aka N1 i vo buti va hina va le Limpopo hi lava ku at least hi humesa traffic nyana aka N1 ku at least vanhu va tirhisa xitimela. Yes. Se mbuye na sweswo mi na swo tala a hi languteni vuxaka bya n'wina na SACP ni vona un'wana loko a ku la ku vulavula va ku ku swi tikanyana ku fika ku vuxaka he apologized aka SABC in public aka SACP in public ku the way vurumiwa vunga byi conducta swona towards the SACP swi wrong because hina yi nga va rhamba a va zangi va ku kuta ku vulavula aka conference ya hina hina yi nga va rhamba hi kha ha swi tiva ku mi lulamise vanhu ku va ta ku u nghenisa marito ano n'wini ya mina a hi lulamisanga vanhu i mina ni nga tlakuka ni trya ku vulavula na vona ni tsandeka ku sungule deputy chairperson Comrade Florence va tsandeka ku ya mina na mina ni tsandeka kuta DSG deputy secretary general a vulavula a tsandeka hi teka xiboho hi kumbela Comrade Pace ku a deliver message hambi va kha va yimbelela hi kumbela because it was very unfair. Remember akuseva na decision ku SACP inga vulavuli aka ti meeting ta ANC mara mastiva ku hile ku contestinini and vanhu va kwatile because loko va endla dot doyala lava va endla dot doyala swi kona sweswo mara swa as justify treatment leyi hi nga yi endla ka SACP hi la ku apologize aka SACP na ka Comrade Pace the way conference ngam treatsa so ani hina hi vahaxi a hi ngheni ka swi swa mahungu hundzisa mahungu un'wani munhu ni haxa mahungu a ni ngheni le ka wona un'wani ni hundzela mahungu i ri ni mi vutisa ku Matsaka hi top 5 ya n'wina na ngopfungopfu loko ku langutiwa ku deputy chief va le Polokwane hi ku ya yena Polokwane yi le ku hlakaleni a yi le mavokweni ya kahle ku ya yena ivi a tlhala languta ku deputy secretary ku ya ye va tsandeke timhaka ta mati ya le Giyani sange n'wina Matsaka ku teka vanhu va lava va nge le ku tsandekeni mi va yisa a henhla na ni nga se hlamula ku na Tsaka ni lava ku hi vulavula in terms of statistic Pat Polokwane is the fastest growing city and town in the country. Polokwane loko Hori Verwoerd avuya ata Polokwane uta kaneta ku ayona Polokwane leyi yena i tiva ku yo uta kaneta. It is not true ku mera wa Polokwane leswi ti potholes na mati lama swi nga kona na ti problem ya mati anga endli nchumu. That one mina na n'wina swi tiva kahle. Wena u swi tiva kahle ni tikwala uni grilla hi mhaka ya mati ni ku hlamusela ku kuna problem kuna ti tension xikarhi ka Lepelle Northern Water na Polokwane premier uya ku ngheneleleni and indeed premier anga humesang statement the following day umesi statement so it's not an issue ya an individual because ayena meyara a rhwala ku xikontiri a ya fila ku tipoto hina ti issues leti nga le ku ti ha pfumela leswi ya vulavula ku swona ku ka ha ri na problem ya ti pothole na mati na hi le ku attendeni issue ya pothole na mati this Mopani district municipality hina project phase 1 ya Giyani i real hi yimela ku sungula phase 2 mara loko Pat mina na wena hola ku vulavula ntiso since ku hela ti project leti kuna a bit of a change ingova ku nga se va na change leyi inga fikelela everybody mara kuna a bit of a change it's a fact under this mayor loyi mi vulavula ku yena ku anga ina nchumu
TUT campus ile ku tekeni ti application now Agiyani former Agiyani College under mayor waloyi mi vulavula ku a ngenja nchumu. It's not like lo tshama kule ku humeleleni nchumu. And it's not for madaje ku abela xiganjo ku top 5 le I kahle kumbe a yi kahle. Swi I swa marhavi ma ANC ingalanga vanhu lava. After 2030 ya ku assessiweni hi conference loko yi tiri kahle ta tlhelela loko yi nga tirhangi kahle nge tlheleli loko hi fana ku nyika van'wani space hambi emarhavi ma kha yi lava hi ta va byela ku hey karele la ku nyika van'wani space no like that so yes marhavi ma voni vanhu lava va rhangeri va fanele ku rhangela at this level mara ku lava ku va assessa subjectively stava swi ri unfair aka vona especially maybe wena kha wata kwala SABC ukuma panchara ipotolo so ukuno mera loyi wa alangi wa tolo mara ni mina ni bi potolo ukha wastea ku mara ayena driver ku traka le ifila ku potolo mara aswivulavuli ku ay mera ya doroba and aswivulavuli ku ange end ku tipotolo ti filiwa aswivulavuli swi vulavula ku hi veki varhangeri vana ti officials leti u fana ku yena a pfula matihlo ku ti officials ta yena ti endla ti yisa vukorhokeri aka vaakatiko nkarhi wu herile a ni ku hi ta famba nga holova kambe swi tsandzile swi nga koti ku heta na loko mi nga vuli ku mina na wena namuntlha I vulavuli kahle ngopfu a hi holovangi mi hetsela mokwena ni hetsela hi ku muhashi Botpat hina hi available loko ku ri na swin'wana vayingiseri va twaku ku a hi swi fambisi kahle hi foneleni hi ta tshama hi khata ku hlamusela ma swi tiva ku mina ni hava na mathada ya ku vayingiseri mi va pfulela ku va nghena va vulavula nkarhi walowo mi nga ta ni rhamba ku ni lava ku vayingiseri va vulavula na va ku vutisaku ni karhele ku vulavula na wena ni ta va ni ri available ku ri ni ta and na khensa nkarhi na ni ku vayingiseri va MLFM a va vi na dyambu ra kahle a khensa swinene mina ni la ku swi vulala moyeni swa hi tikela ku kuma executive mayor wa Polokwane se mi va byela ku sweswi va nga deputy chair mina ni byeleni ku mi lava ku ri va ta ri okay hi ta mi byela mi byele ku vulavula ni kwala moyeni vulavula ni kwala a va tewa munhu va tata wa munhu vulavula ni kwala moyeni u lava ku wa yi bexa moyeni u lava ku yi softena a handle ka moya hi vulavula kwala moyeni hi first day ni nga se suka la ni ta va ni va foneri kwala a ni nge suki la SABC ni nga foni ni nga va nyikanga foni u vulavula na vona va ta hata la hi Thursday kense daki eko saswo vitsa mngana veri nta ku ni ta software I wina yini ku software kama msertani makumembiri nkaye timinati ntsena unga zibawara ya 14 nakona ku Africa wa vulavula ka mngana Lona FM hi tweni mahungu misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku inendlela so mi commissioner wa SARS ango ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhelo mara wa nyuka I na mali yin'wana mi nga yi twisiku I yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku I yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona milovu so SARS sweswi yi la ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mitirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula u kayelele eka Afrika wa vulavula hi sunguleni la vamsanda eka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president ku ve na van'wana va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani hi byeleni n'we hi n'wexe ku kahle a mi fambisa ku yini ni fambi movha ya mina kusuka Polokwane ni ya Achakhuma ni komberiwa ku ni heleketa president a xihahampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavulaka
va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a ti wangi. Swa ntiyisi kambe lexi xi nga xivutiso i ku loko mi komberiwile xihahampfhuka lexi mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na lexi va swi vitanaka separation of power Muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mean a pilot ani mina ni ngo kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe xa mani kumbe president vo lava xa vona mara mi ngo fonela kwele ka ofisi ya president mi vutisa. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicators in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. So mingisero mngana lona FM akume naro nhlano timinete ntsena kuphela ora ya khume naro nongana ka Africa wa vulavula ile ka mngana lona FM komba ndlela n'wina mi ri yini ke mkhometi timhaka ta bulana tatana xingange sweswi ka ri khale hi ya kotara nga sipawara ya mbirhi na va ku hi languta timhaka ta ku tlakuka ka mafurha i xiyimo xo tika swinene kambe ke ku na maveriveri ya ku kuna hungu rin'wana ri nga ri humelaya ka nhlengeletano leyi yini mahlweni laya a Sandton Convention Center ka investment conference leya ya vuntsivu ri komba ku leswaku holobye wa swa timali i tivisa ku swi nga endleka a hunguta R3 eka ku tlakuka loko ku langutiwaka ka mafurha a ni tivi ku hi le ka petrolo kumbe hi le ka hinkwaswo hi ndlela yaleyo kambe xiphiqo xa diesel hikwaswo swa ha tiveki ku mali muni diesel a swa ha tiveki ku mali muni loko ya hala R33 loko ya hala R29 loko ya kahle diesel mali muni swa petrolo swa antswanyana wa swi twisisa ku loko khiya ya hala va giyani yi ya yi kha yi hunguta yi kha yi durha kambe loko swi ta hala ka timhaka leti ti hetelelaka ti khumba diesel i hetelela nga ha swi tivi ku kahle nxavo wa koho hi wihi mavamba ka kona kambe nxavo wa mafurha wa tlakuka a xikarhi ka vusiku n'wina mi tirhaka na vusiku hi ndlela yaleyo se hi sweswo ve ri petrolo se yi hansi matlakukelo ya kona hikokwalaho ka timhaka ta tihaha ku vulavulaka hi tona se petrolo yi ta tlakuka hi R3 diesel yi ta tlakuka hi R7 se lava nga tlakusa khale ke loko se kwa ku hungutiwa hi ndlela leyi hina hi vuyeriwa hi yini hayi khona 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka mngana lona FM hi lowu n'wana mingiseri nhlekani Potpet mpfukile hi pfukile hi ngo vona pati mpfukile timhaka ta ku tlakuka ka diesel ngopfungopfu ni kombela ku vulavula hi diesel specifically leswi swi nge le ku hi hlupha-hlupheni swinene ngopfu because loko mo langutisa kahle sweswi mi xavu leyi ku endleka yini ni khomeli mingisero wa mina a ni tivi ku nga ku endleka yini i ncini xi nga fika xi kavanyeta kambe ku tlakuka ka mafurha swi tikomba swi ta veka ntshikelelo lowukulu eka vatirhisi hi ndlela yaleyo nomboro hi leyi 0860002543 nongonoko Africa wa vulavula hi le ka Mngana Lona FM makomba ndlela a hi koti ku wena u angula ku yini ka timhaka teto u nga na to hi bulaka hi tona n'wana mingiseri loyi nhlekani good pet papa mina mafurha hayi maka hi karata mata hi karata swa sirisa ku tlanga xi hleketani loko ku ri ku ta tlakisiwa hi R5 mara leswi a mi hlaya sweswo swinyana swa ku va swi khipa ka breaking news ka TV ya R3 so like maybe nga va yi ri ngcononyana like but loko swi langutisa which means is like mara loko se ni vona tinhlayo ti va nga ti khipa lahaya ti kombisa ku hi ku ya hi mehe which means a yi ta va yi tlakuke hi swin'wana swa ku ma R6 hi petrol because of va ha kombisa ku which means yi ta tlakuka hi R3 something R3.06 nya ntiyiso a yi ta yi tlakuke hi ku tlula ntsevu wa R3 mara swi ta pfuna nyana kwa swi nga ta pfuna koho mara swi ta va se
swi ta vava i ntiyiso hi ku se swi ya vula ku swin'wana na swin'wana leswi hi swi tirhisaka swi ta tlakuka kuve a hi ri na swiporo leswi swi ta hi olovisela swilo leswi ivi vaaki va ona ma vona Bootpet kokwalano swi viyela ndzhaku ka leyi a ku vulavuriwa hi yoho ku nga si fikiwa le ka awara leya n'we kahle la South Africa hi na swilo hinkwaswo Bootpet man kumeka la Gauteng hi xitalo ne ni tirha Gauteng khale se na 28 years ni ri la Gauteng leswi ni nga yi kumisa swona leswi nga xi namuntlha swa hambana xin'wana na xin'wanyana xi tlhelele endzhaku ndhawu leti a ti sasekini ku endliwa swilo lexi xi vavaka i ku loko va tlhela va sungula va lunghisa ku na loyi a fikaka a wona ehleketa loko ku va ku tsemiwa phuli ya robot a xiporo la a xi famba hi kona xi xa xi tika ngopfu Bootpet mara xi tsemiwile and lexi tsemiwa xi ya xa karisiwa kun'wana xi famba xi ya kun'wana xi xa vuya se xi vekiwini hi ndlela yin'wanyana yeah loko me langutela Gauteng suka Bush a hi famba hi xitimela navusiku hi famba hi tsaka hi cinacina train hi ndlela zeta fika nampundzu ma 5 sweswi a xa ha ri kona ndlela xa ku famba namuntlha kumbe ngo famba xa ku fambisa tinhundzu nkarhi wun'wanyana mari na ku kumbe tindhawu to karhi nyana siku na tiko mixo ti va ti rindziwini swi va swi vonakala so petrol a yi nga ta hi hlupha ku fikela kwalano mali ta hi hlupha lexi endla swa yi hlupha ngopfu i ku un'wana na un'wana la ku famba hi movha hi yena ivi se demand ya petrol va yi ri le henhla swinene se va kuma opportunity ku va tlakusa ti-price se swi tika mara swona hayi at least kwala va nga zamanyana koho hi tirani no ha swi khensa wo ku fana okay fine ni nga hlani ku ha swi khensa because of one na swi khensa me ku at least swi ta pfuna na ka votala nkarhi wun'wanyana lero swi komba kahle ku nkarhi wun'wanyana mfumo wa hina which means a price leyi xavaka hi yona munhu a hi nga ta xava hi yona i petrol ntiyiso a hi nga ta xava hi yona hi ku a ni na mintlhontlhotlho yo tala i fuel levy leyi va yi hungutaku ku na sweswo swo va road accident fund na swiyiniyini leswi swi katsiwaka laha ka nxavo wa mafurha lawa ene loko u langutisini loko se hi teka kwani Bootpet va ya ka road accident fund yaleyo a ni ri yi fandiwa hi mali leyi xavaka hi yo petrol na ti-tire levy leti nga twisi ku fanele ti va ti nghena njhani kokwalani na ti-insurance ti fakiwaka kokwalaya lero petrol loko n'wana a endla calculations a hi ta xava kula ka ma-14 mara hi ku siku na ti-levy leti la ku tala ivi mali ya ko yi tlhela yi nga tirhisiwi hi ndlela leyi nga fanela hi leswi vavaka hi kona kwala ka ku ku na mali yi nga tivekiki ku yi helele kwihi hi la xiphiqo xi hetela xi va kona Bootpet swi vava ngopfu loko ku ri ku va ngo ku na case la yi nkulukumba la ku khomini kokwalaya ka rafa wa ku ri na account leyi nga pfuliwa yi vekiwa asatini separate a laviwa va nga kumeki contract yi nga ku ve yi hela mara va nga lavaka a vuyela a hlamula leyi na sweswo ku kumela yina a yi twa report ya swona so swi tikomba leswaku vanhu lava loko va ri laha lexi xikongomelo xa loko va ri lahani a hi timhaka ta ku va ta tirhela i tiko i ku va va ti fumisa na metwele bote Kenzeni Bootpet khensa mina 0860002543 hi ndlela minjhani la khelde a khensa swinene ku mi yingisela munghana lona FM makoma ndlela un'wana mi yingiserile nhlekani inhlekani lava yingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula Bootpet mafurha a hi ta ma xava na hi 40 ku nga ri khale a hi nga ta dya khisimusi ku nga ri 40 namuntlha leswi swi nga endla ku hungutiwa R3 hi minute leyi vulavulaka hi yona mina na n'wina i ncini lero swa koteka vo ka va nga swi lavi hi mhaka ku va le ku dyeni veri yini hi ti-price leti nga ngeteriwa ta swakudya hi mhaka ku se already mangenenyina ma ri kona ku na loko xi rin'wanyana ni nga langutana na rona sweswi Bootpet ku na tibazi leti tleketlaku vanhu ku ya emitirhweni a ti tirhi namuntlha hi mhaka ku pfumala diesel ti-diesel va ti khomile vanyinyi va ti-garage namuntlha ti xavisiwa a ti-garage to tala la Joni hi mhaka ku va yimele price ya minduku se loko mi fika va mi byela ku ane yi herile pe diesel va ku hava Bootpet ni ri sweswi ni vulavulaka na n'wina ni le ka rin'wana ra mapatu ni nghena ti-garage to heta 5 ku hava diesel ene hayi ku hava minduku yi ta va kha yi xavisiwa yi ta yi fika hi ku leswo tiko ra n'wina ri karata loko ri fika kwalaho
tiko ra n'wina swakudya already se swi khupukile swi ta vuya na hi ku se tirhandi yi vuyini ti-taxi already se ti-nominate ti-price ta ku ri ti ngetele timali hi ti-10 rand na ti-9 rand ti ta vuya na va hi feyila Bootside why should va nga hunguta hi second yo expire ku ri ku a ku ri manginingini lama a ma ta ma kha ma tiveka n'hweti hinkwayo hi mhaka ku i swa vona swi ti-transport leti va benefita vona a va benefit danke eish ya nametweni era va benefit miyiseri hele mati intiyisi ya ku swi swa kona swi sungula swi hlwela hi leringe hi ku mina ni chele diesel hi 30 rand a ku ri 30 rand kumbe 31 rand a Carolina Mpumalanga hi ra mune vhiki leri nga hela se swi vula ku va tlakule hi price leyi ya sweswi leyi se yi nga hansi ka 3 rand se ku endleka ni fanele ni tlhela mina ni ya fika ni ku lita leya mi ni xaviselanga yona vana na swipiktere swi famba swi vona ndhawu leyi hinkwayo kumbexani lava va nga kusuhi na swona hi lava va ta hi pfuna ku va hi twisisa hi ndlela yaleyo murhangeri eka Nihawu xandla xa president wa COSATU tatana Mike Shingangi loko na haxa ka radio ya xinghezi a ni ta va ni kha ni ku our very own se hayi i va ni amukela tatana Mike Shingangi hi twa ku va ri yini Shingangi hleka Hlekani kala njhani i pfukile nga vona pfukile kumbexani a hi sunguleni la ka ku n'wina tanihi COSATU mi kombisa ku ka mi nga tsaki kumbe mi kombela ku loko wa swi kota ka mfumo wu kota ku va wu hoxa xandla ka ku antswisa kumbe ku hunguta xiave lexi ku tlakuka ka mafurha ku nga va ku na xona eka vaaki ivi namuntlha mfumo wu tivisa ku wu ta tshova tirhandi tinharhu ka xibalo xa mafurha swi nga va swi vula ku tanihi COSATU mi nga ku mi humelerile ka xirilo xa n'wina kumbe mi ri yini Banko Mahashi na vangiseri hi nga va ku hi humelerile Mahashi kambe swi ta ya hi ku swivangelo leswi endlaka ku ri ku va na ku tlakuka kongasi ka mafurha leswi hi swi tivaka kahle ku eka nkarhi wa sweswi i timhaka ta nyimpi leyi nga kona Middle East swi ta teka nkarhi wo leha ku fika kwini hikokwalaho a hi langutele ku ri loko ku ri ku swa ha ta ya mahlweni ku ringana tin'hweti tinharhu leti landzelaka swi ta va na nkoka ku mfumo na swiyenge hinkwaswo ku katsa na swiyenge swa phurayivhete swi hlanganisa titoko ku vona ku ri na tana va nga pfunisiwa ku yini vaakatiko va Afrika-Dzonga ku fana na loko nkarhi wun'wani ze hi endla tani loko ku ri na nkarhi wa COVID vanhu van'wana a va nga swi koti ku ya emitirhweni a ku ri na ku pfuneka loko a ku ri mi ta tsundzuka Mahashi ku diesel i xilo xikulukumba lexi xi kota ku pfuna vatirhi na vaakatiko hinkwavo lava nga tirheki hikwalaho ka ku hi xona xi rhwalaka xi tirhisaka public transport leyi vatirhi vo tala va kota ku ya emitirhweni hi yona mi ta twa ku vatirhi vo tala va tirhisa kwalomu ka va 40% ya miholo ya vona ku khandziya swo famba kusuka emakaya na ku ya emitirhweni kutani loko ku ri ku swa ku famba sweswo swi ta hetelela swi koteka swi nga ha fikeleleki na swona swi vula swa ku na ku ya emitirhweni swi ta hetelela se switsandzaka hikwalaho hi lava ku tanihiloko hi amukela 3% reduction leyi nga kona mara loko ku ri ku nyimpi leyi ta mahlweni swi ta swi boha ku ri ku tlakusiwa nakambe swi ta boha ku va na man'wani mavonelo lama ma fanele ma endliwa loko mi ta mi languti xiyimo xa muxaka lowuwani xi nga va kumbexana a hi sunguleni la ka ku mi vona ongeti ku tlakuka ka mafurha ku ta va na xiave xa njhani ka vutomi bya maAfrika-Dzonga hi ku angarhela na working class hi ku kongomisa tanihiloko ni vurile Mahashi xo sungula loko mafurha ya tlakuka swakudya mavhengeleni swi ta tlakuka Mahashi loko mafurha a tlakuka swo famba swi ta tlakuka ene loko mafurha ya tlakuka a swi vuli leswaku miholo ya vatirhi yi le ku tlakukeni na lava va fanelaka va pfuka masiku hinkwawo va khandziya taxi kumbe mabazi va famba va lava mitirho va ta hetelela va nga ha fikeleli lava va nga le ku tirheni eka nkarhi wa sweswi hi miholonyana leyitsongo va yi kumaka va tikuma va hlayisa vanhu va ku hundza 4 kumbe 5 kumbe kwalomu ka 7 hinkwavo vanhu lava ta va tikuma va khumbeka hikwalaho ka ku munhu a nga ha fikeleli ku hakela ka swilo leswi swi lavekaka ku munhu a kota ku tihanyisa hambiloko a tirha kumbe xana loko a nga tirhi na swo famba swa ku yisa vana eswikolweni swi ta tikuma swi tlakukile na swona swo famba swa ku yisa mirhi lomu yi laveka kona eswibedhlele swi ta tikuma swi tlakuka so a ku nge vi na vutomi lebyi byi nga ta olova eka vaakatiko loko ku karhi energy yi karhi yi durha ku fika kwalano mafurha
na parafini ku na mindhavuko yo tala leyi tirhisaka parafini eka nkarhi wa sweswi yi nga fikelelaka ku tirhisa leswin'wana swi tirhisiwaka masiku na vona loko na yo yi tlakuka tanitani yi endla ku vusiwana byi karhi byi ya byi nyanya ni khomeleni tani hi ku ni lava ku ta twa mi vulavula hi timhaka ta ku miholo a yi le ku tlakukeni xana lexi endlaku ku miholo yi tikoma yi nga ri ku tlakukeni ku nga va ku ri yini ke andakala ku ni hundzise xinavetiso lexiwani tatana Xingange Tito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ku buleni na tatana Mike Xingange lava va sukaka Khosato eka hi bula na vona eka hi kuma xifaniso xa hila ku tlakuka ka mafurha ku nga va ku na ntshikelelo wa koho eka vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wana Xingange mi vulavula hi timhaka ta ku miholo a yi le ku tlakukeni a no mi vutisa hi ku a ni swi tivi kambe kumbexani ni nga ka ni nga va ni nga swi tivi ku i ncini xivangelo hi ku leswo tlakuka miholo na kwala hi fambafamba kona swi wo ka yi le ku tlakukeni kahle hi fike njhani ano kumbexani mi hanya ka tiko rin'wanyana a mi hanyi kwalomu hi nga kona no maxi tanihiloko mitirhi na lava va ringetaku vathori ku va nga va karhi va tlakusa miholo va va swi koti ku tlakusa hi miholo leyi ringaneke ku na inflation tanihiloko mi swi tiva ku vatirhi vo tala ka swiyenge swo tala swa ikhonomi a va swi koti ku nyika vatirhi va vona leswi swi vitanaka inflation plus inflation kumbexana CPI hi ku durha ka swixaviwa leswi swi tirhisiwaka hi vaakatiko emasiku hinkwawo loko xinkwa namuntlha xi ri 12 rand loko mundlwana xi ri 18 rand ivi u ni nyika ku ri ku mina ni hola u ni nyika 2 rand a ni nge swi koti from 12 rand ku va ni fikelela xinkwa ku mundzuku se xi 18 rand swi vula ku i fanele ni nyika mali ya ku ringana 18 rand plus hi kona ni nga ta ku ni kume ku tlakuka ka miholo so na leswi swi vonakaka ingaku ku nga va ku ri salary increase yi va yi nga ri salary increase because a yi swi koti ku endla leswi hi swi vitanaka i cost of living adjustment swivangelo swi nga va swi tele mahaxi ikhonomi ya ka hina yi karhi yi le ku endleni leswaku tikhampani to tala ti pfala hi leswi vulaka ku ri vanhu vatsongo lava va tirhaku and as a result vanhu lava loko va ri vatsongo lava tirhaku na swibalo leswi xi yaku nkarhi wun'wana eka mfumo ku nawu mfumo wu kota ku endla vukorhokeri byo karhi swi va swi karhi swi ri switsongo economy policy leyi South Africa hi nga le ku yi tirhiseni malembe lama yo tala swonghasi swi fika xidemocracy lexi hi nga yi inherita from the apartheid situation that is why na sweswi maxi ni vulaka ku ri loko ku ri ku nyimpi leyi yi endlaku leswaku ku va na ku durha ko karhi ka ku tlakuka ka leswa mafurha yo ya emahlweni swi vula ku ri inflation nakambe yi ta tlha yi tikuma yi ya mahlweni and loko inflation yi karhi yi ya mahlweni leswi swi vitanaka buying power ya lava vatsongo va tirhaka yi ta va yi karhi yi ya ehansi leswi vulaka ku ri ikhonomi yi ta tlha yi tikuma yi sogola swinene hikokwalaho a ku ve na man'wani mapfhumba ya ku fana na ku tikhampani leti nkarhi wun'wana ti nga lombisa vanhu tiloni tikhampani leti ti nga na tipholisi ti swi kota ku va na leswi swi vitanaka relief holiday tanihiloko hi endlile nkarhi lowu a ku ri na nkitsikitsi wa COVID-19 i nkarhi wa ku vaakatiko na mfumo na swiyenge hinkwaswo swi kota ku vuya hi hlangana hi endla ndhawu yin'we kona hi vona ku ri hi va na leswi swi vitanaka special relief eka vaakatiko se loko ka hetsela Xingange mi ri yini ka vatirhisi na vaaki ngopfungopfu vatirhi lava na vo va nga na ku langutela ka ku kumbexani va nga hetelela va kota ku pona ka xiyimo lexi ngopfungopfu loko nyimpi yi nga swi tivi ku yi ya fika kwihi sweswi ku na mapfhumba yo fana lama nga koho ya investment summit swa vulavula na leswi swi nge le ku endlekeni a handle Xingange loko mi languta sweswi ya vuntsivu a swi le ku vulavuleni mahaxo hi mhaka ku loko varhangeri ku fana na varhangeri va tiko ra ka hina va endla xiboho xa investment summit va langutile leswaku tiko na matiko hinkwawo ya fanele ya va na kurhula leswi endlaka ku va ku ri na xiyimo xa kahle kumbe ti-condition ta favorable ta ti-investment va nga pulananga leswaku hi ta va hi ri na tinyimpi leti ti endlaka leswaku ku transportiwa ka switirhisiwa swa ku fana na ti-oil kusuka one country to another swi ta va swi kavanyeteka va nga swi langutelangi ku ri ku ta va na nyimpi ya ti-tariff leti ti nga le ku endliweni United States of America so vutikarhata ka vona ku va na ti-investment summit swa amukeleka hi leswi lavekaka kambe a swi nge tisi ku cinca loku hi tanihi vaakatiko va misava hinkwayo hi nga swi koti ku endla leswaku ku va na kurhula emisaveni ngopfungopfu loko ri ku
switirhisiwa swi ta karhi swi nga koti kusuka tikweni rin'wana ku ya ka kun'wana kumbexani loko ri swa swi kota swa famba mara swi famba hi tihakelelo to durha ngopfu mi ta va mi swi vonile mahaxi mavhiki man'wana ku ri na ti-flying machine se ti tlakukile tihakelo ta to kwala kaya loko karhi ku jikajikiwa ku na risk yo tala loko fanele i famba u famba i ya kun'wanyana lero tihakelo ti va ti ya mahlweni ti-investors leti faneke ti huma matikweni man'wanyani ti ta laha tikweni ra hina kumbe ti huma tikweni ra hina ti ya matikweni man'wana ti tikuma ti kavanyeteka movement ya tona kwalaho ka ku nga tshamisekanga emisaveni so loko mi vula ku hi nga ku yini ka vatirhi hi ngo vula ku ri a ku ve na ku tihlayisa leswitsongo swi kumekaka hikwalaho ka ku a ku na munhu loyi a tivaka ku ri nyimpi leyiwani yi ta hela rini nakona switandzhaku swa kona swi ta va leswo tanihi kwini lero na hina hi ta va karhi ya mahlweni tanihi mihlangano ya ku va ti hlanganisa na mfumo na tikhampani ta private ku ri a ku ve na ku sirheleleka ka mintirho ku nga vi na ti-retrenchment a ku ve na ku va na kumbexani ku ndlandlamusa laha swi kotaka swiyenge swin'wana swa ikhonomi leswi nga kota ku pfula vatirhi kambe a ku va na ku va na mintswalo leyi faneleke yi hakeriwa loko vanhu va ri na swikweleti swo tani yi tikuma yi yimisiwile ku kota ku va na ku tshamiseka emisaveni leswaku hi ta kota ku ya mahlweni hi kuma ku fikelela switirhisiwa leswi hi swi lava ku va hi hanyisa. Mike Shingange eka kusuka ka COSATU hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta inkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM lava hi bula na vona tatana Mike Shingange va suka ka Congress of South African Trade Unions COSATU ka isa vanhu vito leri ri fana na le ra rin'wana the Congress of Traditional Leaders of South Africa CONTRALESS hi swa mudyondzisiwa swa xikolweni leswi ku mi ta kota ku mi kota ku tiva ku loko kambe loko mi nga mi swi vulavula a mi sunguli hi alphabet hi veri yini ka acronym kumbe abbreviation mi sungula hi vito ivi mi kota ku ya tani abbreviation maka kona loko mi ku DP mi fanele mi sungule mi vula ku ni nge ngheni kwalano mi maka swona ni nge ngheni hi khensa ngopfu ku va hi fambe swin'we eka nongonoko lowuwani lembe leri hinkwaro a hi languteleni ku haxa wa ri tana yini khensile swinene na muhumelerisi wa mina Ncindani Eric Mabasa Ncindani kambe loko mi vulavula rito ra n'wina ri ndzi ni kombe mi byela yingiseri ku mo fika mi ku hi me Eric hi me va kota ku rito va twa wihi ku se mi nga haxi i mhaka yini rito ra n'wina ri yini no hi rori ra ku na rin'wani no na vaxeweti va yingiseri va Munghana Lonene na Afrika wa vulavula hi ku angarhela hi tiri kahle ka 2025-2026 na half ya yo se hi nghena ka 2026-2027 hi nghena mundzuku ya so a va yingiseri mundzuku va twaki va khomeleni khensile swinene so mingiselo wa mina a hi hlangana nakambe nongonoko lowu mundzuku tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.